Satona a re puso e dirile se go rotloetsa mowa wa go ipelega mo Botswana. Mamonna Khotla a re kgaolo eno e ne ena le dikago tse tshwanetseng go di dira monongwaga di le 25 mme tse di 56 di weditswe fa tse di 21 di tla wela pele ga ngwaga ono o wela. Gareng ga tse di seng di wele di akaretsa kago ya lefelo la boroko ko Hukuntsi le kago ya diofisi ko Nqang. Diprojekte tsa kgaolo tsotlhe tse di dirilweng mo dingwageng tse 5 di kgonne go tlhama mebereko e le 1,002. Rona bana ne ba hela ba bereka ba le 1,002. Go akaretsa basadi, bomme le bana le borre le bana le bogole ba le mo teng. Go le malo ba re re ipilela dialogane di le 22 mo motseng wa Lehukutu. Ba ba kgonneng ka kitso ne ba rutiwa gore ba hetse ntlo ya LA1 yelo gompieno le a le ka ya go ipona e mo sebopegong se se kgatisang. Mme ke re le khansele re itamile pele ra sologela gore re tlile go ba batela project e nngwe kana di-project dingwe gore ba se ka ba lebala kitso e le gore ba e tsele ba ne ba e tsweledise. Lenaneo le la ipelegeng la tiro ya diatlamo le kaiwa e le sekao sa go papamatsa maiteko a puso go rotloetsa mowa wa go fetola dikakanyo, maikutlo le boitshwaro go ya ko isagong gareng ga bana le seabe le setšhaba ka kakaretso. Re godise ditsholelo tsa rona tsa magaeng, di-VDC di itirele madi, di-VDC di itirele di-business, council di itirele di-business o di oketse madi a tswang mo pusong. Bagolwane ba puso ba rotloediwa go rotloetsa dikgwebo tsa beng gae ka go reka dithoto kana didirisiwa mo go bone. Neo Modungwa, Botswana Television, Lehututu. Kgosi Tawana wa bobedi wa Batawana wa Kgotsema Kgosi go boa santse a tsepame mo maikaelelong a go lwantsha borukutli go aga tšhaba e babalesegileng fa a bua kwa moletlong wa go abela dikomiti tsa twantsho borukutli Dietsele o neng o tshwaretswe kwa Maung. Kgosi Tawana o ne a kgola dikomiti tse tota tiro e ntle e di dirang go thibela le go fokotsa borukutli kwa kgaolong eo. Maranyane Samakata wa bega ka boeteledipele jwa dikgosi tsa bone dikomiti tsa twantsho borukutli di le 32 go tswa mo kgaolong ya sepodisi ya number 5 e akaretsang diofisi tsa sepodisi tsa Gweta, Maung le Sehithwa ba fa go tla go amogela dietsele tsa bone jaaka ba lemogiwa seabe sa bone sa go fokotsa le go thibela borukutli. Would like to applaud the inception of awards in this concept of community cluster. Ke rata go akgola tshimolodiso e ya go lemogiwa ga dikomiti tsa twantsho borukutli pele ga boipuso dikgosi le mephato ya bone ba ne ba laola borukutli mo merafeng ya bone mo bošeng jaana tiro eo e tlhabolotswe go itebaganya le borukutli jwa segompieno mme le fa go ntse jalo ke motlotlo thata go lemoga fa dikgosi di santse di tsepame mo maikaelelong ao. Proud and delighted that the Kosi are still steadfast in their commitment. Le fa go na le motlhala o nametsang go santse go na le dikgang tse di tshwenyang. Yone stock theft ke yone ene ka re e re apesitse kobo ka letshoba jaaka le bonye di butšhara tse dingwe tse di itse di tswetswe dingwe ke gone di simololang go tsoga molaodi dingwe tsa tsone di hema ka mathumbu o ne go supagetse tota gore di ne di bolawa hela di tsa rona di bo di hetisetswa koo. So di-category tsone tse di tshwanang le bo house breaking tse di tshwanang le bo assault ka go harologana ga yone ba gaetsho ra leka we have strides in those categories. Mme there are certain categories tse e leng gore di saletse ko morago tse di tshwanang gender based violence tse di tshwanang bo child labor. These are new modalities that are coming into play. Dikomiti ba itumeletse temogo e ba ka ya fa e ba rotloetsa go bereka ka natla. Ke itumetse hela thata ka gore ngwaga le ngwaga ke nna ke sa di-position tse mme ke ne ke kopa gore Modimo a nthuse e be re nako tse di latelang ke kgone ke hetega ka thotloetso ya bodirelapuso jo bo kotso ka tsha le bone ba ba tsenyang diata ba farmers le bone ba ba re thusang be re leboga ba maphata a harologanye veterinary wildlife bone ba ba tsenelela le rona dipatrolo tsotlhe tota we involve the community re leka ka bojote re community
le yone e leke go ikatemesa ka gore ke bone batho ba e le gore ba kopana le dikgwetlho. Ke winne ditseletse re fentse setselese ka lebaka la maano tiragatso a re nang nao go itshepa le go tshwarelela mo tirong ga rona. That's it. Dikomiti tse di eletsa fa di ka patagana le beng ba dikgwebo go tshwaraganela mathata a tshwana le letlhoko la dikoloi le didirisiwa tse dingwe. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Tona wa ditswammung le kgotetse re lefoko moagi a re go botlhokwa gore mafatshe a Afrika go akaretswa la Botswana a tolose dikgwebo tse di ikaegileng ka kepo ya ditswammung tsa one le dikgwebo tse di ka fetolang ditswammung tse di sa tlhotlhwang go nna tse di feletseng ka maikaelelo a go oketsa dipoelo le go tswela batho ba mafatshe a bone mosola. Re moagi o ile se kwa phuthegong ya bo 10 ya bana le seabe ba mohama wa ditswammung mono ga borona re tlhokeletse se mo le kae. Kgaolo ya Afrika e itsege ka ditswammung tse di farologaneng tse di ka dirisiwang go tsisa ditlhabololo tsa sannelaruri le go tsholetsa itsholelo ya mafatshe ya Afrika. Dingwe tsa ditswammung di akaretsa cobalt, lithium, ditshipi tsa copper le tse dingwe tse mo go tsone mo nakong eno di tlhokega mo mmarakeng go dira dithoto di tshwana le dikoloi tsa motlakase le maranyane a farologaneng a fokotsang kgothaletsego ya loapi. We must prioritize value addition. Mo nakong ya gompieno re tshwanetse re lemoga botlhokwa jwa go atolosa dikgwebo tse di ikaegileng ka kepo ya ditswammung segolo jang tse di dirang dithoto tse di feletseng go tswa mo ditswammung tse di sa tlhotlhwang se se ka thusa kgaolo eno go bona dipoelo tse di kwa godimo. On exports and increase the value we derive from our resources. Go kailwe go le botlhokwa gore mafatshe a kgaolo eno ba lemoge mosola bo ditswammung di tshwana le magala a tlwaelesegileng hela ka tiriso ya kgothetso. Go and see Microsoft is reopening today now, and there's a place called 3 Mile Island. It's a nuclear power plant that was closed some years ago. Company ya Microsoft e bula maranyane a hetla motlakase o thusa mohama wa dikitso se se tla go sepegetsa botlhokwa jwa maranyane. Ke batla go bua thata le lefatshe la Botswana gore le lemoge fa le na le magala a boleng me ba tshwanetse ba somarela. And it is true, I've been hearing about Morupule for 20, 30, 40, 50, I don't know how many conversations. Mafatshe a Afrika a lebanye ke kgwetlho ya dipagamo le ditsela seemo se mafatshe a tshwanang le a Botswana a itepatepantseng le sone ka mananeo a ditlhabololo. This shortfall has undermined the potential of the rail systems to play a strong contributing role in economic development. In fact, rail transport market share Diporo tsa mafatshe a mantsi mo kgaolong ya Afrika ga di mo seemong se se siameng se se fokotsa dipoelo tse kgaolo eno ka beng e di bona mo dikgwebong tsa bone le go tlhotlheletsa mohama e farologaneng mo itsholelong. Geopolitical issues, regulatory hurdles, environmental concerns, and investment gaps. Go tshwaragana go supilwe e le mamang go thusa mafatshe a Afrika go itebaganya le dikgwetlho tsa bone le go tlhomamisa gore dikhumo tsa ditswammung tsa kgaolo eno di tlhabolla matshelo a batho. Ke letleletswe Tsomolekae, Botswana Television, Gaborone. Banni ba motse wa Mohembo East ba amogetse go tlhomamisiwa ga motse wa bone ka boitumelo. Tekodiso e dule kwa phuthegong e neng e buisiwa ke molaodi wa kgaolo ya Okavango Re William Kyaring yo neng a tlhalosa fa jaanong motse wa Mohembo East o ikemetse le go nna le kgosi ya bone. Tiny Tsukudu ka pego. Motse wa Mohembo East o go bosejwa jwa noka ya Okavango go tswa metseng ya Shakawe le Mohembo West. Banni ba motse o ba ntse ba letile sebaka go utlwa gore motse wa bone o tla tlhomamisiwa leng go ka ikemela o le nosi mme nako kgolo jaanong ye go rogile ka jaana o tlhomamisitse go ka nna motse o feletseng ebile o ikemela ka nosi. Se jaanong se raya gore ditlamelo ka go harologana di tla simolola go rothela mo motseng mme seo se fokoletse banni mesepele ya go ya kwa mafelong a mangwe go latela ditlamelo. Keletso ya me tona ene ke ntse ke eleditse ke ne ke eleditse go bona Mohembo East e gazetilwe e ikemetse e le motse ebile ke eletsa go bona ka putura e gazetilwe e le motse e ikemetse gore ba kgone go itebaganya le go thabolola metsie ba gaetso sello se le sa le selela le kopo le go ba bopuso e re atlile putile
ra le letlela gore le nne motse ke boitumelo bo botona ga le le motse sepehela se se mo motseng se se mo shakang se tlo go nna sepehela se o ka sa akanyang ditlamelo tsa dikolo tsa botsogo o di ready jaaka re tlisa ditlamelo tsatsi le letsatsi go tlo go iragala maphata a puso a farologaneng a itlamile go isa ditlamelo ko motseng o ke dumela jalo gore bana ba bagano le batsadi ba bagano ba ntse ba bona dithuso tsa boipelego e re ga gona le sepe se ba se tlhokang re be re ntse re bapile le bone go ba thusa jalo mme re a go tswedisa jalo ebile re tokagaditse le go heta ke a ka re setse re tlhalositse rona tiro ya rona hela o temotse o thomamisitswe solo le gore re ne le batsadi ditankana tsa motse wa bonno ba kgona go dira dithabololo mme ke supehela re ga re re ta dira re simolotse banni le bone ba supile fa ba itumeletse go tlhomamisiwa ga motse wa bone mpele ga ke bona ka te au le pila mi iwetsi iwetsi hela ke a rulu ba boitumelo bothatsi bo emiha mo humpeko ke boitumelo hela jo bogolo molaodi mokwena wa modimo e re itumetse thata e re ka motse o bapile le noka le borogo jwa mohembo banni ba gakolotse go ta ka metlhale ya go thabolola motse wa bone gore o kgatlhise le go fitlha go ngoka babeeletsi le bajanala Tiny Chukudu, BTV News, Mohembo East. Lenaneo la lephata la dikgolegelo la go busetsa magolegwa a feditseng kotlhao mo setšhabeng le kailwe fa le tsweletse sentle ka go ntsha maduo se se builwe ke tona wa itshireletso re Kagiso Moagi tota Kagiso Mmusi kwa Mahalape fa ile go lekola le go akgolela dikomiti tsa lenaneo leo tsa kwa Mokobokane Nshaka Shokwe Mahalape le motshodi ka tiro e manontlhotlho e ba e dirang ya go aga magolegwa sešwa a re utlwe go itsone sa keng la lephata la dikgolegelo le simolodisa lenaneo la go aga le go amogela sešwa magolego a feditseng kotlhao ya bone mo setšhabeng ka kgwedi ya Diphalane 2021 tona Mmusi a re go setse go supafala fa lenaneo le lentsha maduo ka jaana dipalo tsa magolego a semeletseng ka matshelo di jisa duelang ebile di wetse tlase ka 2%. Re setse re kgonne go thama dikomiti di le 513 mo lehatsheng le la Botswana ka bophara mme dikomiti tse di setse di amogetse badira melato ba pele ba le 1123 mme mo go bone ba le 182 ba kgonne go bona mebereko go itshetsa le go tlamela ba malapa a bone go le thata ba tsweletse hela thata mo e leng gore ba setse ba na le bangwe ba e leng gore ba setse ba na le seabe mo matshilong a batho ba motse le setšhaba ka kakaretso ka jaana le maloba kotere bangwe ba bone ba ne ba ile go natihisa go ne koo ba magolego a pele ba mo nakong eno ba boetseng mo setšhabeng ba ne ba latlhela tlhware le go nyana ka leeto la bone la go ikaga sešwa le ka fa mo nakong eno ba tswelediseng matshelo a bone ka teng ba bantsi ba ke ba sokolotse mo kgolegelong ke bereka jaaka Apostol Paulo ke sa itebele gore ke ka tswa kae mo ke jaaka modimo a batla go ntraina ka teng mme hela a re go tswelela re thusa lephata la dikgolegelo ba le nosa ke ba kgona go nna mo toronkong ga o sa tlhole le motho ka simolola ka seka ka iphita ke simolola ke rekisa magwinya le dithogo ka go bula restaurant e mo mbolong ha Southern e lebagane le Shoppers ke hirile babereki ba le 4 ke creative Selo a pula o epia go sa le gale Batswana ba kopile go nna ba tsaya karolo ba motia mo setšhabeng gore ba netefatse gore lenaneo le la atlega go itsone sakeng Botswana Television Mahalape. Well, that report brings us to tota pego eo e re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno mme Tumang Patane o ipaakanyetsa go nna tsone tsa metshameko.
wetso madume nka mogela ka dikgang tsa metshameko metsano di simolola fela di repeata ke setilwe ke ene moeteledipele yo mošwa wa Botswana Football League morago ga go tlhophiwa ko phuthegong ya ngwaga le ngwaga e le kgotla leo maabane mono Gaborone ke setilwe le maloko a mangwe ba tlhophile go etelela lekgotla la Botswana Football League mo dingwageng tse 4 tse di latelang a re utlwe pego ka botlalo ka Katlego Kgakole. Ke setilwe yo fentseng ditlhopho tseo ka batlhophi ba 13 mo go ba 16 o tlhalositse fa itumeletse go neela boikarabelo jwa go etelela pele BFL mme a solofetsa fa a tla dira ka natla go tlhabolola motshameko wa kgwele ya dinao ya monogae. Taking on this role comes with immense responsibility. But also with go etelela pele lekgotla la Botswana Football League ke maikarabelo a matona mme ke tla tsaya boikarabelo ka gore tiro e ntsi e tshwanetseng go dirwa mme re tshwanetse re leboge ba ne ba eteletse pele ga rona tiro e ntle e ba e dirileng. Rona tiro ya rona ke go tsweledisa fa ba neng ba eme teng go godisa le go tlhabolola motshameko wa kgwele ya dinao. And it holds the promise of inspiring players and fans alike. Re sa le fo go ne ga tlhophiwa gape maloko a mašwa le mane ba ba tla nnang mo komiting ya ga ke setilwe e leng Tirelo Thebe wa Swa Flamingos go itse Modimo Tsietsano wa Jwaneng Galaxy, Nelson Gabufi wa BDF 11 le Tumelo Toteng wa Traffic. This is an exciting time for the Botswana Premier. Re tshwanetse ra rutuntsha batshameki ba tlhotlhwa go tswa mo lefatsheng leno le go bontsha lefatshe ka bophara gore go na le talente mo Botswana e ka phadisanang ko mafatsheng. Not just locally but the world. So much appreciated for the newly appointment, and I wish and hope. Ke amogela maikarabelo a ke a filweng mo tsatsing la gompieno mme re tswa kgakala le kgwele ya dinao mme ko re yang teng re tshwanetse go dira ka thata segolobogolo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao go tswa ko tlase ka ke yone tsela fela e re ka tlhabololang kgwele ya dinao ya lefatshe leno. We need to nurture, identify and manage talent and make sure that we come up with a long-term athlete development strategy. I believe our role as the board is very simple, is to serve football. Tiro ya rona re le komiti e ntšha e motlhofo ke go direla kgwele ya dinao ya lefatshe leno ka botswapelo mme ke solofetsa gore ke tla dira ka gotlhe mo ke go kgonang go nna le seabe mo go tlhabololeng kgwele ya dinao ya rona ka gore ke rona fela ba re ka e tlhabololang. The ethical standards in making sure that we restore the integrity of the game. Modulasetilo o mošwa wa Botswana Football League Peter Molemo ke setilwe le maloko a komiti ya gagwe a le mane a mašwa ba tla etelela pele BFL lebaka la dingwaga tse 4 mme tsholofelo ke gore ba tshware ka thata go busetsa serodumo sa kgwele ya dinao ya lefatshe leno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. mogolwane yo a kametseng theko le thekiso ya batshameki kwa lekgotleng la Botswana Football Association Ishmael Tasebolai a re ba itemogetse palo tse di kwa godimo tsa metsamao ya batshameki mo ikwadisong e sa tswang go wela a rutlwa kgomtso sefako ka dintlha. Theko le thekiso eo ya batshameki e gogileng sebaka sa kgwedi tse 3 e ne dirisiwa ke dithopa go tiisa dikarolo tsa tsone tse di farologaneng ga mmogo le go dira letseno ka go rekisa batshameki ba betiwang ke dithopa tse dingwe. Remember majority ya diplara bontsi ba barisiwa ke ba ba retšheniwa ba ne ba ntse ba le teng mo teaming mo go tsenya ra ba register gape ra ba tlhoka season yone batho ba lebelela dipalo tsa rona tsa di-transfer ka re di godile ka gore e kana re nna le di-team tse ditšha tse di tsenang tse di tang di tswa ko tlase. Remember re na le team tse pedi tse ne di tsena le tsone direct status. Obviously mongwe le mongwe batla gore a ka beef up squad sa gagwe gore le ene a tla kgona go compete mo stage re mo go sone se. Window ya rona e ne e butse e kgaogane ne re butse window ya di-professional pele e le gore ke yone ne e tswela ka la botlhano wa di-20 re santse re butse window ya di-amateur le di-amateur under contracts. Window ya rona ya ka ditšwetse yana re setse re na le about 470 already approved players. We have about 4 on depending kitsenele gore ne di bankangwa maabane. Theko le thekiso eo ya batshameki e ne le dikgang tse di amang dithopa ga mmogo le batshameki. Ga ke compare window ya rona ya gompieno le tseno tsene re tswa ko moragonyana ke ka re dikgang tsone ga nke di tlhoka go nna teng especially le kgang tsa understanding ya gore contract ya tshwanetse re nne jang e saenwa jang ha contract e hedile go tshwanetse go iragaleng go sa iragaleng
dikgang di teng re tse re na le makgotla a rona bo player status ba le gore a gona le dikgang re di sa teng but most of dikgang tse dingwe tse ne di beile pele tsa diplayera tse dingwe tsa tsone re lekile gore di ise gone ba status but go morago di-teamine tsa toga ba bua ko ba toga ba di resolve hela di sa tlhoke gore di teng but I think one case e sentse re na lone e sentse re leka gore re compile sengwe le sengwe re ise gone ka go status e ka re engwe fela mogola kwa gompeko batshameki ba rotloeditse go ithuta go sala morago le go diragatsa ditumalano tsa dikonteraka go hema thobakotisano magareng ga bone le dithopa batshameki ba santse ba ele tlhoko issue tsa dikonteraka gore se ba se saenela ke sone se ba se dumalaneng konteraka ga ba e saena ba initialege page by page le bone ba itsela copy kana konteraka ga o e saena sentse ditele copy tse pedi kana tse tharo o re o hetsa go saena bo emela ka copy ya gago go itsa gore e re mongwe a tsena ka ba temporary contract ba ithela gore ka moso ga o ta gore o batla copy ya go ya contract kwana e re go nela copy le gore wena o le motshameki ga wa e saena ke ngwe le gore ka re batho ba ithute mo go tsone jaaka paka ya kgwele ya dinao ya 2024-2025 e tloga e simolola kwadiso le thekiso ya batshameki e latelang e tla bulelwa ngwaga o tang kgwedi ya Herekgong e le a beke tse 4 fela Kgomotso Sefako PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa chess se gorogile monogae go tswa kwa Budapest, Hungary kwa se neng se tsenetse dikgaisanyo tsa bo 45 tsa chess Olympiads tse di gogileng malatsi a le 10. Mokomedi wa setegeniki ko lekgotleng la Botswana Chess Thompson Modisane re setlhopha seo se dirile bontle lentswa se sa gapa dietsele ko dikgaisanyong tseo. Re utlwe Pako Stareke ka pego. Thompson a re setlhopha sa gagwe se ne sa agilwe ka batshameki ba le 10. Borre ba le 5 ga mmogo le bomme ba le 5. O supile fa setlhopha sa borre se dirile bontle mo kgaisanong eo. Performed very well. Ke na khona bona re tla rema go finota a tla ka title ya candidate master race. But always they say it's professional, but for him it's not professional because we said Agila hit the rating at 2000 right. So ya no khora gore ene is going to be a direct title. Ka go lebeletse performance ya gagwe le gore o nilo ne mo the first 7 rounds right. So he scored 3.5 out of 7 when gore ke nna tlhokagala so bona hela tsa yona title ya bo candidate master. E menga tshwara go na right so gore ka team ya bo re tsana ka ke foisa ka go bona because ke bana ba ile gore bana ba super gore nna ba le gaufi thata le go ka wina category ya rena go le category C right so gore bone ga re go hello rise the last round e re ntsha mo that category medal le gore re mo Gauteng ha re simola round ya bo hello right so gore na re jo ke stop sa Tajikistan right so ka 3.5. Thompson o tsweletse a re ba tlhokana le go tlhabolola tshameko ya bone gore ba kgone go fenya dietsele mo dikgaisanong tsa selebego se se kwa godimo jaaka tsa Chess Olympiad. It looks impossible right so le gona ga ka go ntse ka teng yalo ha re ka tswa re dilo ke tla re ipona gore a ke tla re fenya yone category medal ya teng because it needs experience. Mo letlhakoreng la bomme Natalie Katlobanda yo e leng women candidate master o supile fa ba ithutile go le gontsi go tswa mo kgaisanong eo. Ke ithutile gore go bereka re le setlhopha go botlhokwa fela thata. Gape ke itemogetse gore go tlhokana le ipaakanyo e e tseneletseng fa re ya metshamekong e tshwana le Pako Stareke PTV Sport Gaborone. Morare Pako Stareke a garela tsa nako ya bosupa dikgang weso a re di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.
Today is not just a celebration for this historic event, it is a celebration of hope, progress, and the promise of more developments for the people of Reykhops and Buteti district at large. And the